Stiglo nam je proljeće, pa samim time i koža traži neku drugu njegu i nešto laganiju šminku, pa sam se odlučila malo obnoviti u Avonovom beauty butiku na adresi Gundulićeva 34. Probala sam serum s vitaminom C, čija jedna bočica krije količinu vitamina koju inače možete naći čak u 30 naranči. Naravno da sam pala na njega jer je vitamin C za kožu zakon, a koža ga ne proizvodi sama. Baš mi treba neka podloga s laganim prikrivanjem, pa sam probala onu iz linije Lux. Ugodna je, ima lagani miris, a u sebi ima zaštitni faktor 10. Bez laka za nokte ne živim više od pola života, pa sam odabrala seksi crveni u nijansi Dashing Red. Jedan sloj super prikriva, a dva su top. Suši se za minutu, a ako ste nestrpljive, vidjela sam da u ponudi imaju i sprej za brzo sušenje. Najviše dileme sam imala oko ruževa za usne jer su boje super, ali sam odabrala crveni prema svojem podtonu kože koji je prema njihovoj tablici topao. Nakon što sam izabrala sve proizvode, prijavila sam se na njihovoj stranici i odmah sam dobila link za aktivaciju kako bi se registrirala u sustav. Popunila sam narudžbu proizvoda, poslala ju i vrlo brzo dobila potvrdu kada stiže na moju adresu. Evo, stigao je paket iz Avona, pa idem vam pokazati što sam naručila.